अखोई इम्फाल मेयोंदा थमीबा आम नोंगई पाइरगा ngai choli lambi ngai khudimui singya tema de ching chatpiho अखोई दा सोरी बसी इम्फाल एरिया से नते को चिंगया तमया अदगी हिल जिंग जंगा कदबनी अखोई मणिपुर की एरिया से मोय नंगा कदबने अब मणिपुर की प्लेन नंगा को से नते अब सिक्योरिटी फोर्स की मथौती मणिपुर जी कनबदुनी अखोई की मणिपुर इतिहास ही आइना सुम थेंगने जरपदा ngasi bawda asumadi leitri asum iतिहास से Sir James Johnstone political agent or madun haram we cannot write through history of Manipur and haram aduna ai si isama si इतिहास की history yam pamjaba amasung history da kamain toraga akoi Manipur ga atopa state singa aina mapan le jerubo ura pasingdo made thegal uboda akoi इतिहास से di Johnstone haram madumaina चिंदना मा इबना मा बोइरेबा मसी ngasi बौदसु अदुमाइना थोइ मसी ग्राउंड हौजि ग्राउंड ओइरिसिगा अचु मसी हेति इबा यादबा अदुम फिबम से अदुम लैरि थाइना की ममांगैदि हौना मणिपुर से लान फम ओइदना अदुम लाई थाइना देगी लाइबसि निंथौ सिंसिना निंथौ खुबम मुनाबा यस मसी मिनाव मनक खनरगा अवा गी चही तेर खुंदा पसि कसुनति निंथौ खुबंदु मुनबगी दमते निंथौ मचामना अवाद मतेंग निरुरे मदिन प्रजा से तो वहनबा अदुदगी प्रजा सि हेक अखोइने हे खंगपति ngasi बौत प्रजा सि अदुम वादना लेबा अंगा मथौ सिंसिना मोइन थोपा अदुम चियन गी खोटखिबा मान नुवाइनबा ngasi बौत निंथौ अमदा सिरे ना खोइ लानबम सिरे ngasi बौत मणिपुर इतिहास से याउते फनाबेम द सिरे याउते मणिपुर द ngasi बौत आई निंथौ खम थादोगा ओनिंगबदने ओइरगा आई निंथौखुबम लौरे हाबसे याउदियब अदुगा इंडिया की कंटेक्स्ट मु येंगसी ngasi बौदा मियामने निंजंगलिबसे प्राइम मिनिस्टर ओन हाइगिबा अनि खकलै ए अखोइगी एसडी बर्मा एसडी शर्मा माने अदगी जेओटी बासुसे अनि मक्सी प्राइम मिनिस्टर ओन हाइबा मबानी प्राइम मिनिस्टर ओन हाइखि यागिते अदुना अखोइ मियोबसिदैदा कथोकपो याउद्रबा लेपाबो नुसिदबा मसागी खनबसी मणिपुर इतिहास ngasi थाइना ममांगैदन ngasi बौदा दुम ओइदुन लाइएबा मसी अखोइन वारिबसे निंथौ कुबम मुनबा हौजिना अखोइगी लेपाकी मकोइबा हौजि ओइबा हारिदि चीफ मिनिस्टर ओरो अमोर मसी मयामसि मुनरगा अदुमाइ सिम लाइएबा रीजनल पार्टी इसम सम हाइदि एमपी बिसनि आम फजने तौरमी मणिपुर दा तौरि मखुदि मक्सी एमपी बिने तौबुं हाक्तनि अदुसु मदु लास्टिंग ओइखिते मरमदि अखोई पॉलिटिशियन सिंह मसागी हाना ओइजब थीरगा मसासे कमाइन नुंगाइनी खंजबा अदि लेपाक्सी किते कयसु खंदबा अदिने ब्रिटिश ने पालिंगे देसु दुमंगाई ब्रिटिश ने पाली मतमसिना अखोइना नाना हाइजग्रे मणिपुर इतिहास दा ख्वाइदगी खरा नुंगाइबो मतम मोइकी अदि इंडिपेंडेंस देसु मंगाइ आफ्टर इंडिपेंडेंस दा अखोई मर्जर एग्रीमेंट हारिबसे आइना नामु पंजग्रे मर्जर एग्रीमेंट दे कयसु याउदे प्रजा की वेलफेयर अमत याउदे लेपा कनगनी याउदे अदुदगी मणिपुर टेरिटरी काहिनगनीसु याउदे अदुना अखोइ आइन सुम खंजबद मणिपुर ngasi बाउदा प्रेसिडेंट रूल से 10 लेरे अदगी चीफ मिनिस्टर 10 ने लेरिसे मसिरिदा ngasi बाउदा चीफ मिनिस्टर ओइगिबसे सिंथा नंगाइबा अमबो याउदे हाइबे मसि अखोइना खंदब ताइ प्रजा सिंसी अखोइसी करम मवंग दे हिंगदगी करम मियोइबो फमनाइबो इन खल्लगा अखोइ प्रजासिन नुंगाइने लेगदगी हाइबसि मखंदबम चंगी अखोइसी लाइरिक लासुगी समाज ओइदबा लाइरिक आम हैरसु पीएचडी फंगिबसे ओइ लाइरिक तेमिसे फतबा वखन खनबा फतबा थबक तौनब नतेब अखोइ एजुकेशन की मीनिंग दी अखोइ अफबो वखन खलनबा अफबो थबक तौबा लेबाबु नुक्सिबा प्रजाबु नुक्सिबा मसागी वइबा थबक वखनजिना लास्ट थंगदबनी मसी ओना तेनबा समाज मोइरी खुनाइ मोइरी अदुना अखोइना ngasi वारिबसे अखोइना सोजेबदि वाबनि हाइबिए अखोइना ngasi सोइरमद्रबदि अखोइ थंगनरिबा स्टेट नॉर्थ ईस्ट की स्टेट निपान सिदैदा अखोइना ख्वाइदगी वाइ मसी हंजन हारे रोय प्रजासिंगसु खितंग खंदबम चंगी लाइरि लाइसु हैरबा अखोइ ज्ञान तारबा मिसिंगसिना लेपाकी योगदा कनाचु थोलकते मसा मसागी नुंगाइनब लेरगा अदुम पुंसीदो दुम लेलगा मोगी फ्यूचर जनरेशन की जुकै खंदब अदुम फबम मिफम ले इसम जम हायबदा
ai khudam anta panjage schedule tribe hai base akhoi gi di birth right ne akhoi na pok da schedule tribe base akhoi da blood ti yaw ba po ne ba masi akhoi na ngasi tanari ba schedule tribe ki list 28 April 1949 thoki bane masi da akhoi na ya lam listing view the mo yaw 29 phongi du da ya lam bo hai se cookie bo hai se na phalle cookie mo te mai te woram ga da bane adi matung da chu governor remember bet baron hairami nakhoi mai te se schedule list chal ho aduna te nakhoi se smain awa batani hairami adi risang besing chimin choi gi lai hidraba lai oi khra man hairami nakhoi se chimi kano schedule tribe list chal ho hairami matam du da wakan khandaba wakan watpa mioi khara nin jelaga akoi chamu makhom sai da bazar da protest toye masina akoi shoi re base akoi shoi re base ngasi shoi re base akoi isai tomdana khandaba ngam de ngasi shoi base ne future da jum shoi hog ne hana chi shoi kre hauji shoi re base ne future da so impact si madu lakhi do ne aina hajabadi sini cookie se manipur da kanan por ke cookie se na kanan por ding thong lo por khi bani ding thong se na por ei basi naga ngak thong da bane naga ding ngak thong naga ge mai tei ge si tampul ge hai basi naga hai si tampul sini tampul ge mai tei ge si machim naw ne hare adu akhoi gi yam bane hai do inaw no ha do adu akhoi kai do bu ma do ngak thong na bi tampul kan cookie se kai dum por inaw masi achoi basi kanai no ba cookie da khoi na kau bane mo ne lap na ti moi naga ding ngak thong adu di akhoi isini naw se kamai dung hai do no mi me am chin pangai da hai mera house chongba kari chongba adu degi akoi thamoi din nusina da ba adu na ngasi su imung amanda musimnaw ti ne ya da ba je thaina degi achi symbolic oi ba kaino ma figure moi na dum la ba ne ba ngasi su manipur da isini naw manga po ama po ani po ama ti na ani hum po po je tin na ba ti ya ti imung amanda musimna nusidradi kamai to no le bak si phadoi no hai ba akoi ngasi yam sang haidra su ngasi shoi ba puna magse akoi no wakan khandok da ba future vision ho da ba future vision gi wakan join khanda ba na hanga ki crisis management da dum leiba maduna ni aduna aina yam chang hajere roi akoi na shoi ba sing si karino torga wa pangang ngang ba adudegi mi pangthok thok ba ngang pan chong ba adudegi nong ni mela sila tor ba adudegi isam jam na harba chi congress na pale manipur da khwai di pale Congress ne parliament da akoi isha singsi supreme court hauji lai ri bachya pending to ne judicial peg inquiry si 1528 ni masi supreme court case to ri badi khare de ne masi gi siram du si isha singsi congress si matum da 3000 4000 hena siram go ne ba aduna hantak amuk bjp in parliament da apo specific house hore second encounter hadi ngarang nan thokre hayeng kori ban ji chorop kaino ni fake encounter ni aduna mi gi tang ahum degi hawrei basi aina matam de haije ki bani asuk yamna army thopje laga army do kai lai gimno khang de hoji aduga moina masi degi hoji operation to khulai locally finally di isha singse akoi manipur kan kiba hantak kan kiba isha singsi moina coming toraga akoi luhop to upaga masi di phajalaga akoi si lotion be phibam laktuni si hajaraga I matang sida fast round gi lojike sara tamula sage pabu hauziki akoi gi crisis ki manung su ore akoi hausi solution di purak tree adum itatana ko kibal dancing na lepalaitena attack torok pati lep tree ngasi makta so hoi thamna popi sunisify da akoi gi attack chatharak tana bom yor attack chatharak padagi akoi ahal ama haibe tare akoi gi poraga ha amana poraga pubagi su akoi viral ama orak pa hai tare itatana di ngasi fawda dum chatharai bani attack se hauziki lairiba crisis da hai tare manipur gi present political status se pabung gi mieng da kamai thambi duga manipur government na loriba role se hauziki crisis da hai tare pabung kamai thambi ni janpe aina hajike hauji lan si haudri bani aina na han chai jagre il continue masi makha sum chathagi gani nongmai si lan maktin nati nongmai khara kamna ba kari to ba lan adudi country mu kamna ga debne ba within the state ta khoi masen si de khana chaina ba what ama wa thokni aduga
मसीदी अखोइना सोइरिब मैम से मेंशन मंगमदबने सोइरिबनेना इल कंटिन्यू अदु आइना सुम वाफम खरा पंजगे हानदिगे खुशोर पछिदा अखोइ मणिपुर अखोइना अंगागोनिदा मणिपुर हिस्ट्री से अखोइ तमक्ते अखोइ सोइबसि एजुकेशन से क्याम सोइरिगेबो थाइना ममांगैदि ngasiबोदा सोइदे अखोइगी नेल्सन मंडेला हायरमबदुनी if you want to destroy a country destroy education system aduna education system chi akoi British ki history tamai India ki history tamai akoi maitai gi oiba Manipur ki itihas asi tamukte ba aduna akoi da shoi ba sing adi man thokhi ba sing oigada ba sing chi akoi na masi pigeon chi kanu tam domina khang dretna tambi da mi takbi angang chen akoi tambi takbi tapni aduna history chi akoi da tambi dri world ki larita लाइक पृथ्वी ते लेरिबे लाइक सिंग सिदा ना याव दे सेंटेंस मणिपुर दा खुन तमे मसी आइना ओजा अखंगाई ओजा सिंग दे हंगी आइना क्लास 5 6 तम अप टू द 1962 अदर टू द सेंटेंस मुछ मा यावे दुमिसि नोंपोते थोलेना मसी लाइक सी अखोइ सिंगा कम पिसक अमसुंग परिचालन सीसी हायर सेकेंडरी हेड मास्टर सेकंड हेड मिस्ट्रेस नो वरमनी Translation for Manipur to English I bidni. The sun rises from the east na hai. Masigi sentence prithibi lari amata da voice yaw sentence yaw ro ba. Akhoi na wakan khanda da ba se. Numisi no budi thol pun na tie. Masi bo khanda tie. Numisi bo no budi thol pro. Le ye ba si numidla akhoi prithibi sira se masi khanda tie. Akhoi si wakan si sukan khanda da ba jati ne nai khaningi. Aduga atopa mana World Polo si Manipur di hongdok hai. Ado akoi Guinness World Record of Guinness Book te suat miyawri bani. Akoi polo si akoi na hongdok si akoi apaba sing si di sagotre mangan gre example na Shanghai si prithvi da Shanghai si akoi Manipur na tena phangda bani. Masi su phajani engine bi de aduna apaba sing si na yokhatta ba sagotta ba adu phatta ba lambi da mi matok tam da akoi si oikre matang si da ina hajaning ba mana Manipur ki da ina world record khara sum khanda ba yeng jabani ko afabadi world record ta khoi Manipur chi yaw ndre phatta bagi da first election si 25 October 1952 tawe Manipur madu Congress ka Socialist Party ka to puchi da Congress ne lupa manga yele Socialist Party ne lupa ni yele masina prithvi ki mafam amata da ngasi bogda prithvi ki malem si da ne paisa yele election si Buddhi ma pham amata ta pangthok te masi Manipur ta pangthoe masi akhoi culture moina chanabi moi roi krep election chi da paisa pi te vote thada dre masi ni atopa mana aina 1960 68 natra 69 da ai dera dun tami ai da Times of India the front page de suma yaure MLA united in speaker chiarana imanaba sing nangi moi da Ases noi chi lam chikari nu tor chibon speaker ge siadu da mapan thokse le hai basi world masi han bani ko ngasi bog da thok3 world record ne masi atopa mana world war 2 gi matam da lan gi matam si da library sing se moina phajana toraga makha da ke toraga phajana library sing preserve tor thame Manipur de mai tha tuine library masi world record ne library mai thado pa ngami ba mi sing dune ba dimana talabsu library mai thado ba hong te akoi na phatta basi kya phatta ge library la su si kya na library ga si akoi na khoirang go da bani khona khunu theng ba library si library ka li dune ba aduna de akoi si library ki magi secrecy magi kano sanctity library si gi value si leita ba atoba mana world thoge da ba thodo ama go hairaga de naked protest tori duni naked protest to budi asana palje kangladi move to kre political party khara na moi prime minister khara ko raga mana kali to political si congress si na Manipur se maru phong na mangan bane masi moi na congress bali matam da torama sing da aphaba kai su yog di masa gi paisa lam tum paisen ba masa masu nuaina ba mai sagai masa masu charon churon gi maran tum paisen ba dune ba ko aduna hantegi matang de su suspension operation ju moina tumina sign to mi duni ado moina hantegi matang si hoji moi ama yori na kuki sing de moina vote ado congress ki hadak mp election te su ka hri adumni ado dagi atopa mana aina hajening ba mana world
मणिपुर से वर्ल्ड रैंक नंबर 1 करप्शन पृथ्वी खाई चौखते लोन तोसेबको मणिपुर पैसा यादना करीमो फाइल खंगते कैसु लेते करीमो मूव तौते पैसा लोन चले पैसा से करीनो करप्शन है करप्शन लेने मणिपुर अहोंब लाखिरोय इतिहास सूम पारबद इदेबको मणिपुर निंथौमना सी अइना ताजबने मची चुमजी चुमी मवा मपुरोब लेबा नुपी 13 नंदने लवे है मसी मणिपुर मसी लेरिबने मचुंब रेकॉर्ड से फतबगी रेकॉर्ड से ना अखोय पेक थन अदुना ngasi एजोन टुडे दा मणिपुर दा हौजिक इलेक्शन के रिजल्ट्स दा उरिसिनाबा आइना हंतक एमपी इलेक्शन लेपदा वाम हाजिके मफम मंगादा खेरा कैराउने खेत्रीग्राउने पासोइने मया इम्फाल ने कुंभी से मफम मंगा से चाम माने फिगर पुथोपंगम लेपाकने मसी पृथ्वी मफम मतदा ओइरोइको अदुना यामना कन्ना हाइजनिंगदे इबेमा मणिपुर सिटीने अखोय खुनाई सिटी करम्बा सेंचुरी दा करम्बा चहीदा करम्बा मतमदा अखोय प्रजा से नुंगाइना लेरकनी हाइबा सिटी खरा हिजमीरा बोट कुम मी एम्बो ngasi बोट वोक्तरी हिजमीरा बोट सिना निंगसंगी बसी मा सि लाइरबा लाइते लाइरबा सिंगी सेबा तौरमी अंगम थाद तौरमी मा निंथौ मचा नुपी से निंथौन माउंड निंथौन नमदन पिसन बने मागी माइंड से चेंज तौनबा अदुसु मा चेंज तौगिदे माना हाइरमे ये अहनसिन तापी बनी आइने नंग लौरी बसे अदुम लौदे अद लौबनी अदुग आई लेपा की प्रजाति लाइरबा सिंग से आई मतेंग पांगुति लेपोइको आई खोनरम गुनेना अदुगुम्बा महाकुम फंगनाय बसे मणिपुर द लेरमदि ngasi थोइबा थौदौक से थोओय अदुगा अखोय सिदैदा आइने ngaibadi हिजमिया बोद लेका लेबा फंगनाय सिंगना माना माई थमोय दुदा कई खनबंगम तकी हाइबी वानिदा हिजे मेरा बाउसिना कानानो आइने कानानो हिजे मेरा बाउसिना कई लेबाकी तमदे कई तोरमी आइने कई तोवेसी मागी अफ फतबदु खंदबंगम दमसिना मी हाइबसिदी मसागी असोइबदु हाना खंगदबनी आइगी इसागी असोइबदु खंगद्रति मा मी नते को मसाना असोइबदु खंगजद्रबा आइना मेले हाइरबा आई मंगाइदे चलबा मी मोजिगी क्राइसिस अखोई ngसादगी पास्ट प्रेजेंट नैना अखोई फ्यूचर दा अखोइना मणिपुर गवर्नमेंट की आशा थंबा यारी बसे करिनो क्राइसिस की मतंग दा पाउं थंबियो सी हाइद्रेदा ngasi मणिपुर प्रजागी ओइबा याइफबा वेलफेयर पॉइंट अम्बो याउद्रे ngasi angang isa sigi basi 270 adigi mang hibana 66 displaced person sina 60000 mung lere masi kaugre सिगी बखोट की बजे लोइना डिस्पर्स हाउसी मी आम ने लोइन कावरे इंधन दासी ने हेन वारी बने लमांग तुमांग दे लेरी बसी अदु मणिपुर आर्म फोर्स स्पेशल प्रोडक्ट 11 सेप्टेम्बर 1958 इहालन थंगी बने हाउजी अमु आर्म फोर्स स्पेशल प्रोडक्ट अमु लाए अतोप मन आई हजेगे कबो बेली सी 9 जनवरी 1934 द ब्रिटिश ना ब्रह्मा द पिथोखे अदु ब्रह्मागी साइन तोरीबा मणिपुर साइन तोरीदे ब्रिटिशर नाक्तनी अदगी नेहरू ना 29 मार्च 1953 कबो बेली से पिथो यूनु दे पिथोखरे मतन दे लेरम प्रजा मतना मणिपुर दे ले प्रजा मतना मसीदे प्रोटेस्ट होगिते तानी बो हाइकिते अदुना मदे पिथोगी ब नेहरू ने पिथो नेहरू जी कांग्रेस पार्टी नी ता माने पिथो बसी मणिपुर ngasi सु अदुनेबा को आइना हाइजेनिंग बद फ्यूचर जनरेशन की दी तुंगी मियोल की अखोई द मणिपुर दे लेरि बाखंगाई सिंसे मपान थोपिरो युम मनुंग दे ले तुमिने लेबना मणिपुर कनबंग अमोय मपान द अखंगाई फुडिंग मंगना अखोई पुलप पुंचलगा मणिपुर कनबा से अखोई पुलप न पुंचलगा कनगदबनी अदुगा हौजिक सोइरि बस अखोई न खंदसी अदुगा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से गाकदमने मसी गाइब्रा गाक्तब्रा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर से मान तौरिंग तौरीबसी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन वामता गाक्ते तौरीब मसी कनामनो गांगते मान ओवररूल लोइन तौई मसी मणिपुर दी ए सेंटर दे पिरकपने अदुमाई लेरी अदुगा मणिपुर दे लेरिबा सिक्योरिटी फोर्स से प्रजा का रेशियो यंगबदा याम नेम 1:3 1:4 ओरमनेबा प्रजा खुदिमकी रेशियो सिगा अदु आम गार्ड सिगा याम थी खेने आइना आइजोल चबदा आइजोल दा
आइजोल सिटी सिदने नोंगोई पाइब सिपाही अमा उरोए मणिपुरदना खोंका खुदिंगी सिपाही दुम उने ट्रैफिक पुलिस पु नोंगोई पाइरग ngai कैनुने मणिपुरदी अइन हाइजनी अदुना अखोई इम्फाल मेयोंदा थमीबा आम नोंगोई पाइरग ngai चोली लंबी ngai खुदिंग मुझे सिंगिया तेमाद चिंग चटपियो अखोई दा सोरी बसी इम्फाल एरिया से नते को चिंगिया तेमया अदगी हिल जिंग जंगा कदबनी अखोई मणिपुर की एरिया से मोइन nga कदबने मणिपुर की प्लेन nga को से नते सिक्योरिटी फोर्स की मथौती मणिपुर जी कनबदुनी अदुना मणिपुर कंसियारिबदी अखोई खुदी मंगना वाखन खंदसी अदुगा सोरी बसिंग से सोई गिमने सोई ग्रे मदुदी अमोना तोबु यादरे हौजी सोरी बसी सेमतोक्सी फ्यूचर जनरेशन मणिपुर की नुंगाय फनबा मरुइन लाइर बसिंग की ngasi wari basi lair bani ko ina khun badi wade ina khun badi he ne na nungai na leiri open charger revision jake okay am nungai se kugi lamdam ase lair bana khuling ba lamdam amani aduna masugum ba kuine chatha ba irang ama tholok pa habasi lair ba singdana he na awa ba mayuk na gadori bani aduna nai khoi husik yam tuna kugi praja sing so habitary unity bam changi aduga future generation ki